Mwiriwe neza, twongeye kubasuhuza abantu mwese mudukurikira bari mu Rwanda, abari mu bihugu byo hanze turabasuhuje, nimugire amahoro. Turabamenyesha inkuru nziza, turashima Imana kandi ko Imana igikomeje kuturindira umubyeyi wacu Pastor Murenzi, mu gihe yari ameze nabi cyane ari muri koma. Havugwa ko ashobora kuba yava mu mubiri, ariko abaganga nabo bari gukora uko bashoboye kose, bari kumwitaho. Ubu aka kanya iyi saha ubu turi kuvugana, Pastor Murenzi ameze neza, yavuye muri koma, arimo kwitabwaho n'abaganga hariya muri CHUK. Ni inkuru imaze iminsi ivugwa mu gihe twari twarabonye cyangwa twarumvise impanuka zimaze iminsi ziba mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyo mpanuka niyo Murenzi yari yaragize, yabereye hariya i Rubavu i Gisenyi, igihe imodoka ya Coaster yari igeze ku Nyundo, baba mama bagahita bitaba Imana bagakurwa mu mubiri. Ariko Pastor Murenzi turashimira Imana ko yamuzanzamuye, ikaba yamukuye muri koma, ubu akaba arimo guhumeka umwuka w'abazima, arimo kwitabwaho nk'uko twabivuze. Hanyuma rero polisi nayo iri mu nzira yo gupima abashoferi batwara ibinyabiziga kugira ngo barebe ko baba batanyweye ibiyobyabwenge, kuko impanuka zikomeje kwiyongera, impanuka ziteye ubwoba, ziri guhitana abantu benshi. Polisi rero yafashe izindi ngamba ziyongera ku zari ziriho kugira ngo bahashye izi mpanuka ziba za hato na hato. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga yatangaje ko mu gihe cya vuba abatwara imodoka rusange bazajya bapimwa ibiyobyabwenge. Usanze yabifashe cyangwa yarigeze kubifata, akaba yakwamburwa uburenganzira bwo kongera gutwara abagenzi. Ni ingamba nshya ziyongera ku zari zisanzweho zo gupima ibisindisha alcohol test, aho uwo ibipimo byagaragaza ko yanyoye inzoga cyangwa ibindi bisindisha yahabwa ibihano birimo no gufungwa. Mu kiganiro Waramutse Rwanda cyo kuri RTV cyagarutse ku ngamba zo gukumira impanuka, umuvugizi wa polisi y'igihugu ASP Boniface Rutikanga yavuze ko ingamba zisanzweho zigiye kongerwamo imbaraga mu gukumira impanuka. Ati ingamba zari ziriho ntabwo zihinduka, ikigiye kwiyongeraho icyo cyo nta n'integuza. Ubu turashaka uburyo abashoferi bapimwa, si inzoga gusa n'ibindi biyobyabwenge. ASP Rutikanga yavuze ko umuntu uzajya apimwa bikagaragara ko afata ibiyobyabwenge, bizamugora gusubira mu muhanda gutwara imodoka. Ati ibiyobyabwenge kandi nubwo waba warabifashe mu myaka 3 ishize, biragaragara. Uwo bizagaragara ho bizamuhenda cyane kugaruka mu muhanda. ASP Rutikanga yavuze ko mu zindi ngamba bafashe harimo no kugenzura abashoferi batabona ubagenzura uwo ari we. Bazajya bagenzura abashoferi ariko batabona uwo muntu uri kubagenzura uwo ari we. Ati turimo gupanga uko twakurikirana abashoferi batatubona. Ntibizagukange nicaye muri bisi ndi umugenzi kandi ndi umupolisi. Tugiye kugenzura tubakurikirane no mu modoka uko bitwara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abatwara abagenzi mu buryo rusange ATPR Nziza Hussein yavuze ko hari icyizere cy'uko mu bihe biri imbere abashoferi batwara abagenzi bazaba barahinduye imyumvire n'imikorere. Ni ishuri rigamije guhugura abashoferi basanzwe batwara abagenzi mu kurushaho kubagira abanyamwuga. Mu by'ukuri izi mpanuka zari zimaze iminsi ziteye ubwoba, ariko urumva ko polisi nayo yabihagurukiye, kuko abantu bari kwasiga ubuzima ari benshi. Ariko turashimira polisi yacu uburyo igiye kubikoramo kandi ikongera igakaza ingamba ku zari ziriho.
mugira amahoro.